Sang Prabu Ida Swecya Dewa kadi punika rekip wacana nidu diahannya suari mau sanuk kelintang suwece mau kadidu Sang Prabu Basukesti Noras Dewa Ipun tandingin Jening dia hanya suari putaran Bapuy Dewa be sing nyak pesan yen ceneng ngaku ane madan kalah nah nejane lamun subuh buku ke kitu pengidih cening tekini ngaji nah lautan jani taningin centukin buin yoyowayan tam-tam cening Raden Dewi Raris ngandika Dewa kadi sampunika rekep panulamen ide Sang Prabu Basukesti be ne mangkin sahuma tetegar kido diahannya suari gumantide ngarung tukang sabeh pawecana lawatan tam tabusi nah nitu jani kini nyen beli wayan tam-tam pemekas kalah subuh gelah tuh ini jani pangsido ane madan abasik beli abasik tiang abasik durusang jani tebasin buat petakon anak ke buku gelah nah dua buat petakon anak ke buku belah katekaning beli bagus wayan tam-tam sing jeliu sing jelelimu sing jadase tuah dua nyentuh beli ya mon wanta Wang sido sangkaning sumeken nyenana ke buku beli wayan tam-tam mirengan ian te buat petakon gelak ane dadu sing jadolen yamu kelawan niamune beli
inayang yani tata sangangan di pelengan buku yani nyentuh beli wayan tam-tam iamu kelawan iamu nih de ane patut data yang beli di pelengan buku jani beli wayan yo ketituh Damadam riri ian gumanti sidonya anak ke buku beli bagus wayan tam-tam nartayang iamu kalawan iamu Sujati ririh mawi sisu anak ke buku beli nyadia dewekan anak ke buku maniru tenyen beli sangat bagus wayan tam-tam ian subuh sido nyen mau kopi barakan neh teh nyen beli nartayang gumanti nyadio anak ke buku gelah beli mama yakin melihat mata maka pemekasnya nih beli bagus wayan tam-tam gumanti titiang misadil ngayahin memanyakin ukudan anak ke buku beli ya. Tamadam kenyiraman Dewa Ratu Agung Dewa kadi punika reki wacana nidu dia kannya suari mau sanu kenyem nih makin buat penampilan dan wayan tam-tam ampura titiang daging mamitang lu geret di tiang Ratu Agung puteri mau sanu dahating ketil minggian pitaken Ratu ring pedewekan titiang saat winaluye kadih ngadabin titiang nartayang Ratu Nuras tampak
titiang Yaning punika Pemekas atur titiang majeng ringangan Ratu Sang Prabu Pemekas Duagung Puteri. Ining iwang antuk titiang nartayang yamu kelawan yamu durus tampah pedewekan titiang Ratu jabat jiwan titiang mangke maka pemekasnya Ratu Sang Prabu Taler Ratu Duagung Puteri nenten jema tempo titiang cabut jiwa parimanan titiang Ratu ya teman nista dan apa aji muka dipedewekan titiang punika Ratu Duagung Puteri iantan prasido titiang nartayang yamu niamu cabut jiwa parimanan titiang nenten je titiang punika minekin minekadi tanpa guna pedewekan titiang Ratu dan sayang newek junggo napi kesane mawinan kadi punika Ratu riantukan nenten je sayang ring pedewekan titiang sane sampun kebaos keliwat blog punika Ratu Duagung niastio mati jelantang jalan mawa sanus sangkaning sampun cumpur kimina kadi manah titiang Ratu Sang Prabu iya diastun je titiang ngemasin padem di sejeroning tengahing pemarga wantang misadio titiang Ratu tanpa loro maging sanu di sejeroning yen pedewekan titiang nartayang kadi pitaken angan palungu Ratu Duagung Puteri mau sanu tampak batis nenten jema kirig titiang Ratu Narama ayu bacika
singgih mamitang lugero titiang Ratu Sang Prabu Lingsir. Taler punika Ratu Sang Puteri ne mangkin becik-becikan Ratu Miragiang gumanti ngawiwitin titiang nartayang Ratu Dwagung